Boum. Fou désolé parce que ils ont appelé des idiots. Nyezi munarnike khatima njema yarnike mwiso mwema yarijale ke wanru wahanza na hunduniani yarkhufirliye yarijale ke si wanru wa uhimilia na hanjema yarirehule ne makalbo shino na damu apeu ho hanza rabbal alamin watukufu wa jamalifu doomba Mwenyezi Mungu ukamsholo wanono mjuha wanono ranyi reze fami neze arhami no wana nana ze asuli hazontipia Mwenyezi Mungu ajele ukasiloba nisi wanadamu wa ushinda alikane muo ulifungetu mwijo urengwa hatetumu ya disi alifunge na zinji wanza rabbal alamin haukaya wenji na wenji wa johanza uka ngwa unamu hatabasa ngwa fungao zetumu jehelika Mwenyezi Mungu jabari yo ufanyeza hahi kaudia unao masula. S'il vous plaît, nyimle Facebooku na mete zekeur EZGM haukaya ngabo wanadamu waliso veha wana signal Mwenyezi Mungu anaponesha rishahu wanadamu wapeu ona anikarja force mru ya jia suive wala karja force mru ya ridunge shanga sivanu liwane ne zembi rambe ili zichange. Wa alaikum salamu mshami Yusuf Amani Dibwani. Wa alaikum salam ma soeur mama Nizar. Mwenyezi Mungu narnike khatima jema yarinike mwiso mwema ho hanza hahi rabbal alamin yarijaile ukasi wanru wa hanza na uhimiliana hanjema yaripue nesha alishahu wanadamu wapeu he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Watukufu wa ndongo njema eka mwanadamu hajuha gujisantikange mnono yaboga rombao Mwenyezi Mungu ikihanyo tipi ya mjuha wanono ranyi rezefami. Bonjour Alma Gayardo. Watukufu wa jamalif gasina sujet mbili zile très important. Sujet mbili zile très important. Mwenyezi Mungu na janlie owenyi emahadisi kaudo liambao haswa de shababi wei nana mzadze kaunge harumatambu na mashaka he mwanahe Mwenyezi Mungu janlie rihundreze kabul haukaya yekun fayakunu yemzima tsindami tsindawe. Wa alaikum salam no la chiko kuna ushida unifanye nrongo. Wa alaikum salam rimka ze apeli zinuni kaidi. Wa alaikum salam rimka le king. Wa alaikum salam Karim Love. Na mzeze apeli fantomu zanyu zobo ntsomre gani n'importe quoi. Wa alaikum salam Hamida Madi. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike mwiso mwema. Wa alaikum salam Abdullah. Wa alaikum salam Faizina. Watukufu sarjibu ze salam. Wa Mwenyezi Mungu ajurjalia izoramba wapandre hundra ze Kabul bari Paris Kabuli ya sujera ya mbajuz. Bonjour Tipita Mweva le grand journaliste. Watukufu wa jamalifu gasina sujet karsonza latse wakati ya mwana mshohaku ya ja 2018 unufaransa banda haja hamakirtas ya mjomba hahi ikao yede ya mdeklare. Wa alaikum salam Muhammadi Aina yede ya mrenga ujahunu ya mwana mshohaku uwa haja hakalikoli au kaya emakirtas ya mbiyahunu mineur shangarambula na uswa komor ou déclaré on a lati ya lati de mahayaho normal gojo jwaurengwa kawe mineur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gojo jwaurengwa wa alaikum salam lida ukaya we mineur shema hayaho ya shikomore ngarambulana yemzade ula haja hawasulunu Faransa harangwani mjomba hai hakayabo hatimize age nge na 22 ans shahaja hakana 17 ans wakati ya wasuli hakausoma harma yeni inu college ilobanu Saint-Charles e mwana mshohaku haja hajua Cavardien hendambi ya mjomba hai ukaya ngamanzu e Cavardien hoi. Oui, bonjour Jawad Antoine Salim. Bangu wanzu Cavardien mjomba mambi hanodi waza. Kuna ujua ulolo ni mrikao yetsindasi. Kuna ujua ulolo ni mwanadamu ikao yetsi mkomora. Ngerabe mrikao yetsi silamu
hauke makavardien otima islam 99% hau 100% et makavardien oma chrétien oma chrétien watukufu uhamba de Cap Vert finalement ola moto hajuha henezahe hadungu ola kavardian ola Cap Vert henezahe nzazahe rangwe 2018 ye moto wo ya jahunu henda 2019 nzazahe mwenye humzange Komor haremani wade wala hulia haremani wade mziro wa alaikum salam mama chérie mama Ferdinand longue vie à vous mama du cœur. Oh mtukufu Hassan Issa le négociateur. Longue vie à toi, Manama mtukufu. Longue vie à toi, le grand Hassan Issa le négociateur. Oh wakoza owa huona una wende walembi. Mais t'es un homme, t'es un vrai homme, combattant. Longue vie à toi, mon frère. Mwenyezi Mungu na uhifadhi ne makaribu shwanza Mwenyezi Mungu. Ya uhifadhi ne mabibi wanza Mwenyezi Mungu. T'es un homme fort. Je le dis et je le répète. T'es un homme fort. Hassani Issa le négociateur. Watukufu yemotola finalement rangu 2019 njomba hahe ya haraya yendole ya hahe ne kaverdia hende hatawai hajivuru hatawa harme fami nzaza hahe kajamju amba habar ye fami hahe kwa jamju amba habar harumamezi banu walisomona TikTok gudongoji presente ye mkomori shaye chrétienne subhanallah Goudji présente. Oui, Minhaji Husna, wa alaikum salam. Goudji présente. Ukayem Komor, yangalara ngu 2018, manam shawe ya jahon. Ya jaminoli. Hema haya hema kirtas. Ya ka college. Ya jabal yamjeni kavardia. Yenda yamba ngwanzu ya mlole. Mjomba ya haraya yamba kantuta hamjeni midena uranga ujahon. Midena uranga ujahon. Ngera memrikawe tisilam. Ye moto hatlawoda honi hadungu ya kavardien ola hedezahe. Rangu 2019 na iha jafaransa 2018. Gasina mezimili nguone hone fami TikToku. Vuyadungu hamba ye kretiena. Subhanallah. Vuyadungu hamba ye kretiena. Ya latif. Garjohu jahar mwe suje. Vuyakawe itsimana ya zalwabanu. Shawe imana ya zala Komori ya lona mahashirini na mili ya mahayahi ya kweli ya jahunu wa kume na mfukare minweri hajahunu hatawe ya kili haduwa ze famia hahe haduwa za mjomba hahe haduwa za mzaza hahe hajihundu ngehunu manga baada rangu 2018-2019 hakawone haharmaze mimbari za rezo sosio haone ha TikTok ngujirondo ukaya ye kretiena subhanallah haukaya hadungu mwanamme kretia. Yode mana wa usilamu hatu wa haraza ukaya mrumshe isilamu kajulola ni mwanamme ikao yeti isilamu yu haram. Subhanallah. Garjo ujahar mwe suje. Rizambi. Wa alaikum salam asumani momo. Watukufu ya deuxième sujet. Indio randisa au directeur. Songo jarme deuxième sujet. Oui, shababi, yaka Sénégal. Oui, Boss King. Ya shababi oui yaka Sénégal, haka usoma, hajua mwana mshe, mkomori hamanda yuho Sénégal, waka upartage, waka usaidilana, wende hata watombe maamuro. Watombe maamuro, waka upartage, zefikira wadzima, wakasaidiana ye nyumba yonda ila siriko haba izona zila siriko haba ukala prepare ho wana zoni wa Komoro walo à l'extérieur wo yeshi couple en couple na saidilana keba nudo pia na hula le kanga ndo Burundi le kaka tsonda Burundi l'importance gasi wadzima so Komoro saidilana ye motola haonesa watwani na usuja na mahaba hosome mzade oyi kadjao directeur alaikum salam wasi Mahmoud ye motola ye famia hahe walo hunu Faransa hunu Marseille wasi abo wambeshea passport ya Faransa wabeha na mapesa
komkwa yende yafanye msafara hula ya tuna visa yaje ye motu hambie famia ya ukaya ngamina mzade na nzonje ni mlole uislamu mfrena mdiezera ntsina ujua huja yabonga mnyonga we sujet nungel je sujet ya ye motu bana mshatu arugi ya chrétien watukofu ola motu hambie famia ya ulu nufarasa ukaya ngamina manamshe loda mina hunu ikaunti na ujua hujai horane janugana damina wei mwanamme ikao shababi ikao wanashwa hepia ngwa uhunumanga walaikum islam urango miraji ngwa uhunumanga hajua heli ya kaubaba na ubude au kwa kuwa wanashwa hekwa na umranti finalma wala wamani ambabe famia hae shahabaki dona ula mwanamshi wabaki ula hata wajuha waduga na undi Côte d'Ivoire zila pia ngwanzao nzia ye famia he mwanamshi ola wamana ni mwana hao we mwana hao yambia ukange na mwanamme ya mjua Senegali ibidi aji ya mlole ye famia he mwanamshe wamani ye mwana hao hata mbali kwa jaka umwelea shawe ibada hamani wane famia hae mwanamme shangwa mwelea ho kawe ya mfagate subhanallah Mwenyezi Mungu narniki khatima njema insha Allah Mwenyezi Mungu ya jailie haini ya redo njema do shukuria wadunga na wende Côte d'Ivoire deni mwanamshe ola wadunga na wende Côte d'Ivoire wala Côte d'Ivoire waja Egypt zila pia nzia hauka ye famia he mwanamme wakubali ye mwana hao hoja hunumanga wasaidie ni mwanamsho dungane watu hauke mwana hao hawambia ukaya mimi wenga ni mwanzo ntina ujua ujafaransa watsina ye mwanamshe woi yabo ye mwanamme ikao ya joke famia he kwa nao paro jomransi wadunga na hata wafanya misafara harmanti za timizine waka Senegal wende Côte d'Ivoire wala wayabo wende Egypt kajakil wala wayabo wende Maroc wakaubira ha Maroc na magane mwanamme ya wa passport ya Chifaransa ya wana pesa fanye msafara yaje komkuwa ya huliwa visa Senegal ya motu amba ukaya ntuja magarani jadungane damine mzada hangu mzadi wa mjula de timjua hunungani mwanzo chapeau t'es énorme. Masha'Allah. Longue vie à toi, mon frère. Shangarendao. Yetra hizo ijanda. Imana mshole famia hae wa mdiwaza. Hata santimu kwa jaka umwelea. Hata mbahengu kwa jaka umwelea. Haukaye mwanamsha avredili hakafanyi wa fianse hunumanga. Shaha unukaya fianse ulomanga na minga misenegalinga msomo wa yulo karibu doni saidiyo. Ula mwanamme. Hadunganade ni mwanamshola. Wasufre honziani. Juma utwenda hulana hun. Oui, Nafion Ali, bonjour mon frère Nafion Ali. Respect mon frère. Wa alaikum islam Sarah Ahmada. Finalement, wende Maroc, msafara ukiri. E mwanamme haere wa 8,000 euro. Hafanya msafara daina ula mzade. Mwenyezi Mungu Jabbar. Kuku Hamadi Salwa. Hawakudali ya dua. Msafara waidi wa wasuli na waka wadungana na mwanamshe ikawo mwanamshe wa mjua mwanamshe wa hafuho nziani mwanamshe wa hafuho nziani kana utowaze detail shele ye famia mwanamshe wa watujue jisante malalez ukaya rambe hadisa he mwanaha mwanamshe wa wadungana dona yuho Maroc wakanza wafanya msafara ujao nu Faransa wa manzani wa mjua yo mkomori hafu nziani mwanamme wei hakingia heze mali ye famia he wamnika habadihi mzadaha wawaswili hunu Faransa waja wawambiza shagwaja kanza mru ya juwe wafanyia halali hofanya ila halali ola mwanamme ye famia he kwa jamrati wa mdungi ya mbio wa mtasha mna ipande yo ufanya hazi masha Allah yo ufanya hazi yekalala yekasiwa finalement ola mwanamshe valaho nziani wajao habala grossesse iyo demana wakaumubiza shakwa jajua umbiza ukefa mwanamshe wakama méchant wakana usiu wawambiza eza jiringi yala tuifu iyo demana njomba bwana shohangu na mdokubali njema maredwa mnadu joke mwanamme wede mfana mimbona nami mlado joke mwanamme weiri yeshi tabu na mashaka wa alaikum salam Yusuf ribiri haruma udziru na udziru hasabde mwanamme wede lona mu hasabde mwanamme wede na wasuliban hauke famia wa huranti finalement ola mwanamme
ani afanya hani za ufanya warenge mna nyumba gusaidwe mrumshe nge mziro ha grossesse wa ibalia ye famia he mwana mshe watsaha mru yajia deklare mwana ola shaula mwana mme wenda umabianga bukaya ngasina mwana nge mziro rijonza urisaide ruhulezeye wende ha deklare mwana ikawe mwana mme katujwa ke mwana ha deklarewa wi mama Amdou alaikum salam e mwana mme yadungana dene mrumsha hae wanambwaze bahari waka Senegal wenda Egypt wenda Côte d'Ivoire wenda Egypt wenda Maroc wakawasuli hunu France yajaya miziwa naye hunu Marseille wakatika habala grossesse wasiabo warenge mru ha deklare mwana ye mrume katuzijua e wakati ye mrume yazijua hambie mrumshahe pourquoi matsunabi ya ukaya ye mwana hagua deklarewa wakati kao minja joharaya nezembioza hangu gamfanyo hazi ilitahe mrure mnike mapesa ya deklare mwana mjamrenge mwana mumnike mwanadamu ha mdeklare watina kauna bia mimruma na problemu hadisa she mrume kati fashe hakuwa kwangu jokaya yode maisha he mrumshahe wala yeye kajeda tasha c'est normal ya kremna kahari c'est normal mrenge mwana hae mumnika mruha manzi ya kamjama bia na ikaja joharaya Gyo obligé ya njiemna ani ya kanemna aussi ou quand même Gyo obligé on est choqué c'est pas comme ça je suis ton mari hede atama beuka ya n'oublie pas kamimi de na hurenga Sénégal na kawangalia renda Côte d'Ivoire na wangalia na hubela renda Egypte na hubela renda Maroc heze maliza hangu les familles hangu wa alaykoum salam mon frère Hamdani Janfar longue vie à toi mon frère. Subhanallah. Finalement, il m'a problème à dire ça, le mrume a déclaré, qui est obligatoire à on son mrume wahe, que j'ai pas aimé, wala mimi gami capable au toaze mali, ni kemru ya déclaré manangu. Chamre msa mrume nika a déclaré manangu, c'est pas bien, j'ai pas aimé. Cha mrume a doit bazihi savara. Finalement, vale manam me yaka au déclaré manaola, hambilo ke manam shou lange célibataire hamitiwa. Yaboy bidi umlole, subhanallah. Wa alaykoum salam, grand frère Embargo. Longue vie à toi, mon frère. Wa alaykoum salam, Idi Amin. Et madame Sheha avoué de sa propre bouche. Habiem rumahe ya ukaya. Vane madame meika odian déclaré. We ngwanzu ya nlole. Eva ngwanzu ya hulole we mrika wa ulola mrume. Subhanallah. Ye maname ya déclaré mana woyi wo hatu wa hadisi ya nlole. Tu passes même pas bon manam chez fantôme. T'as oublié le sacrifice que ce mec il a fait pour toi. T'as oublié le moment difficile que ce mec il a fait pour toi. Il a pris son temps. Il a refusé de voyager. Rahamo Djalungana. Ye famia hae wa unuka ya kwatsu ani hambie famia hae ntupa shia gamanzo lugane da mene mzade na mjua hunu Senegal wamwene ya mapesa rangu Senegal ya hujua wamwene ya pasporo habano mpaka gudungane dene mwana mshe hasi ya buhare jete pasporo ya Faransa ya irewa hazie mapesa kaudu ya mbilo ya fanyo msafara hasi ya buhafanya msafara huenda Côte d'Ivoire da wena ye zila pia nzia mdunga na mwede Egypte mdunga na mwede Maroc hamali za hahe ne famia hahe ye famia haho wa huransi ye famia haho kwa jakana taja nawe l'importance ujeurede ye mruma haho nai t'as trouvé le culot et le courage de mwambia ya ukaya ye famia haho mana me ya déclaré mana badisi wana ume vraiment sina roho agane mana me wayukwe kangwanzo jujua ya humeta un problème yidi abe mwana ya déclaré wani mruma juna wana shwangu wana kama ndogo juna na damu hiri zaman de famille zanyu so reconnaissent njema zaman de famille zanyu so yelewa njema zaman de famille zanyu so ramba ukaya mwana hanyu hakama esclave hakama clochard mumranti kamjakana hajana emana mewede ya kingia harmantine wazizungulia hanza wajemanga heze malizahe ne fami emana mewe hajojua yafanye de sa vie hajojua ya mdiwaze Jelika ya neleza tabaukaya yebo mwanamshi hambia hadisi hiyo pourquoi tu continues avec anabia turam
À vrai dire, j'aime ma femme. C'est mon premier bébé. Qu'est-ce que je peux faire? Wa alaikum salam au plazo. Saïdi. Wa alaikum salam Mohamed Mana. Mwenyezi Mungu narpone shari. Ya Latif. Ola mwanamshi habie mrumaha heya ukaya. Ye mwanamme ya deklare mwana. Ye fami yangu duwa mtaha. Shawa mambi ya hari ya jian lole. Ye mwanamme wamba jua hulo lalafo hujibu hinga. Mimi njajo jua nabe sindizo kaa wode unifanyilwe maisha. Ewa, weido hufanyilwe maisha? Weido hufanyilwe maisha? Shawa ya hurengara ngonzi ya niya ubiha unumaka? Wei kaja utaisha maisha. Wei ya hunike mana kaja utaisha maisha. Umani nguo yabo. E mwanamme hanipara wa alaikum salam Hussein Saidi mofrag. E mwanamme hanipara. Si pare mzade le kan mwanamme ambabotura ntuju wa tirende. Haman tiwami. Katina arguma ya uji argumente. Rihunge namna na solution. She mwanamme le kali. E mwanamme she le kan mwanamme ambabotura mwaje mwamari ntuju wa tirende. A vrai dire ntujelewa. Ewa c'est-à-dire gwanzo iki hamo hanyu. Gwarumiyao masahili na nigangi. Duwaka huja wahumenye esprit. Finalement kuti biedaone mrumahao. Yebwana wo yende hahadalo. Hakubali. Ya deklare mwana ne ya hulole. Badinga wana ume makaseti. Mrumshe woyi mru travailler. Travailler avec le sentiment et l'amour. De montrer à la fille que tu es amoureux, que tu l'aimes. Fais tout pour que la fille se rende compte que vraiment tu l'aimes. Mais go fanyo par matériaux. Et toi tu acceptes parce que Yemana a déclaré wanimbaba fantôme. Hudi wazazi njema warendo wani mwana mewei. Famille zinji mlo hunu Faransa ibaze hanyu ndiyo. Wana hanyu gwarenda njema hoja hunu. Gwadungana nando maha hoja hunu. Gwahunga wando umewarende wazio na maji. Mjahunu mjamji ya bohari. Haumenye bari mwana hanyu la pripari haungwa waulibwa na kafu. Mana nene mrumaha ho ili udolibwa. Iso zinji gamzifanya bwajaze mlo hunu Faransa. Zinji gamzifanya nyima para mlo hunu Faransa. Gamjahar maze kupri mkejuma umenya. Eko wana hanyu wakati kao waka makalbosh. Watukana maana. O wakati walona maana idu wakati mwana ukaudu wana hanyu. Mwenyezi Mungu anike hatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema ya Rabbi. Ye famille ikaubidi mjibiwa mke konta. C'est pas la première fois un sujet comme ça. Gabo shababi ya panulu na mwanamshe hunu Marseille uchunata kirtasi. Walula na bayata ya hajomira. Wanaumahi mwanamshe wasia bondadunge mwanamme karoha. Roha wedezaho. Ratse mwanamshe haka. Izo zifanyi hunu Marseille. Ça se passe à chaque fois à Marseille. Madame Chewewe. Kujahunga argument ya uji argumento son mangu shadoka botura nsujelewa. Ya bugwanzo ike ya uma sahil. Na nigangi dizofanyiwa. Udiwazeze njema za mrumaha. Oui, mkazi jusqu'à la mort. C'est une femme fantôme. Shamanam sheka ungawe adulte. Gawa uranga ze responsabilité zaha. Évitez de tout ça. Parle de dire la vérité, dis à ta famille que c'est mon mec, c'est lui qui prend soin de moi. Depuis, Roberine, Chamrendeha, esprit fantôme, ni famille mrendeha ma diabolique, gam konti juma umenya couple, na magade shababi hamadoyi, yambie famille hahe ya ukaintina uja Faransa, si mpaka musaidia, de mwanamshe ye famille hahe wamvuriza, mpaka tijada mina emanga. Ye mwanamshe bwana wei hashidi ha resist, hata hadugade ni mwanamshe ujahun, mwambi za kifantoma ukawandu kwa jazijua. Mjaga marnake we mjomba hamada we. Wajawa deklare mwana utsoa ha. Nekengo deklare unikwa mapesa. Shango deklare bahari je umlole. Ebanu wa huperime. Yebanu wa huperime. Gom deklare ne uje umlole. Y a beaucoup de femmes ici. Waluma célibataire. Shawa wango jo ulole mrumshe wa wangu. Bahwambila ukaya nge ani hamitiwa comme ça. Na mwangalia uharamu maufani. Na ukaya hamitiwa katina mrume mtahamga deklare mwanamme nge capable. Ye famia hahe watu wa mali, watu wa 8,000 euro. Wanike mwana hao ya Kamarok. Yafanye msafara ya jaunu maga ya balini mwananyu. Wotide mru ya jo wajo. Ye famia kwa jajo shida uhunramla deklare mwana. Nyezi munarpone shari.
Chaka mwabe mwanamme hamadawe. Dojua ukaya mwanamshe uo yabo uo deja uo kati waye uo hamenyewe akili. Na uo wabilo anrabo ukaya uonge na mrumme. Ngawa hunu Marseille. Gwenshi Marseille. Gamdudi tina nuha beka huishia. Ame akili yaho na ikenjema. Hauka jukatsi upara katika numero yaho. E katika numero yaho jukatsi upara tuhula mwe esprit. Wele uya ukaya mrumshe uonge na mrumme. Botura bohumeni. Njamenya. Gamu hashirisho nous réveille esprit. Faut pas être un homme fantôme. Il faut que tu sois un homme digne. Nyezi muna pone shari. Comme kala de nyifami zatu madere konesen jema. Badanganyi mafukara. Mrende hawanada mikao kamtsuturuku. Ye mwana hanyu mumvuri za harumansine. Ya kauzizunguli ya heze mali za hemwana mewene famia ha. Abasa hajamanga de ulo en valeur. Abasa hajamanga. E mwana hanyu gena valeur. Shabanda hakobo nze kamjamona na valeur. Yabwe mwana mmengu ono hokaya seho. Dahiga mwambio shababi hamandao. Turuke mzade. Parce que gamono ya ukaya. Ye mzade kutushida wa mturuku. Ye mzade hahumenye yesprit. Ntujua de quelle position ka uone sarango barini ata uja hunumanga. Utsowo na utsowishia. Parce que ya mahadisi na dislami nawe. Gamrambo ya ukaya tulem trop. Cha wana umemabani hangu wa huwangu anashe wangu. Ikaga wana mrumshe. Omandoni ngwambo chéri. Omandoni ngwambo mon bébé. Ende ata hazengu parole dina. Yabo yambanga bu changement. Moi ma petite A. Moi ma petite A. Il y a des moments que nous faisons matidi wazatim parole dina la. Yuka fâché, ça veut dire quoi ça? Alors que c'est son prénom, c'est Kaka content. Parce que Hazuya, il est mon cœur. Hazuya, il est ma vie. Hazuya, il est mon bébé. Yabo manam me wakati kanga wana mrumshe. Ya mrumshe waye hede hata waye. Humadoni haka hupara sheri. Humadoni haka hupara mon cœur. Humadoni haka hupara domwezi unuwalia. Hede hata hazia. Yabo do joka ya quelqu'un derrière. Ya dongo mpike. Na rileveye hason tipia. Ramanam me ramanamshe. Haukaya. Ye karamba wandugu wanja haruma mariage. Finalement dola ya ani wandu wadunga na haruma tabu na sufrasi ya barini. Waperde manzani wao wakaufanyo msafara mwanamshe ya hafa. Nyuwa ili mvuku. C'est pas le moment ika umasuli wa winjini. Ujo urende emwanamme we inai. Oui, manama Ali Azali, mon frère. C'est très difficile mrumshwa do mrumdiwas. Oui, mrumshwa do mrumdiwas. Ya mrumshe eba no mrumshwa to duwaze mrume wa mado. Eba no mrumshwa to duwaze mrume wa mado. Nyezi muna pone sharisha hanyo. Wana shohangu. Yekai Jesu jihanyo umkomeani garjo mkomeani. Yekai Jesu jihanyo umaniliani garjo maniliani. Na mrenso ufantomu na umesha. Na mrenso upomdoro kone senjema. Na mdo himidi ya njema. Na mdo shukuri ya njema. Lole ya zetambu waka Senegal ye fami ya hawa uvuriza. Lole ya mapese shababi ya hubadi ya wenda Côte d'Ivoire maka usufre. Lole ya mapese shababi ya hubadi ya mwenda Egypte maka usufre. Lole ya zetambu mazihunra Maroko wakati kawa mdungu dezeri na msafara huja hunumanga. Ça c'est le moment ya ujambie mrumaho ya ukaya. No, désolé fami ya hangudu wa mwambia ya deklare mana ya nlole. E ya hulole na wenga wena mrume. Wazaza hatu mredi hama fantomu. Mrukadu wambe wazaza hama fantomu. Sa mredi ha egani na esprit diabolique. Mredi hama demo. Gamanza ufaida nafsia. Kamtsulole ya mahaba ya wanrikao wadungana depuis. Mujamwambiza. Gamfanyo dola juma dola. C'est pas bizarre. Mtsidwa zekanga sina 3 mois à 4 mois. Mwanamshe ya lolo hunu Marseille. Ye 3e jour mwenye nyamzaza hebanda habizwana mwanamme. Hamabia nsopari.
habia mrume kanga modo pari be mwanyama mangu anipara hene hamubizana mwanamme mrajina gamweshelea we suje yovanu halolo hunu Marseille ye 3e jour mwanyanya mzazahe hamfanya bie hamwambia nsopari ambia mrume kanga modo pari la de 3e jour ho henda pari henda ambizana mwanamme mrajina mwanyanya mzazahe hamwambia yokaya désolé bendola yafanyisha Marseille nja ikubali mwanamshe ebanu mwanamshe de mwenye idhini pourquoi vraiment ntsori ya Mungu hende hula hamubiza ni mrajina nyoti pia nga mweshelia nyoti pia nga mweshelia nyoti pia nga mrambua siyamba banu yesuje sirongo aba yapo usila Mungoda wa alaikum salam Saidi Bashir ustadi mtukufu halolo Marseille ola mzazahe ya kahari hasiyabo hamrenge wenda Paris et 3e jour hene hamubizana mrajina enzo Mwenyezi Mungu yafanya hili ola mwanamshi olenda bizwane mrajina Paris kabajabira saikuma asimwa atifanya suje banu yasa yae hadungu mzungu hendeza hatrahi ola mwanamme wavili yani ndolanga ruzafanyishi za kiharamu ya mando de yakoli Mwenyezi Mungu narpone shari shahu wanadamu ikao watsowe meze esprit dahibo mwanamshe wewe lole ya zenje mazaye mwanamme wewe udojua ukaya ye famia hao famia peu alaikum salam mon frère Mena Ahmada we famia yo famia peu et mwanamme wewe kaja mérité de tout ce qu'il t'a fait depuis à l'étranger hata ya ubale uja Faransa est-ce que hokubali proposition ya famia hao ufanywa ndola na wenga wendolani ya mrikao ya deklare mana ye mwanamme wa yuheda hata abasa zambao ye mwanamme wa yuheda hata abasa zambao hede hafitine mrumsha eke ya deklare mana tsindaye mwanamme mrajina gamjombe ya méchant jedika tufanya suje banu ya mwanamme ikao ya lula mrumshe ya tukana kirtasi wazaya wana watsanu ye mwana wa mado e mwanamme hatuwa mapesa ya hahe hanikamru ya deklare mwana halivi dans le 6 000 € à 7 000 €. Baada halivi hatowa ye mwana wabili ula mwanamme hakanza deklare emrumshi haharaya no raha e mwana wara ruhaja e mwanamme hakanza deklare emrumshi haharaya ila pia ndela kafu hadiwaza ukai kajakana wayihamlola yofanywa hazide mwanamme hajaza mwana wane ula mrumshi haharaya kutu deklarera hajaza ya watano ula mwanamsha mwambia roha wendeza ho bantu hutaha endeza ho bantu hutaha subhanallah izori zaba rizirongo wabanu ye mwanamme hende hapete le plan hende ha deklaro sirkani namba emrumshanguri za wana watano ne mwana wa mwando yetsi ani emwana wa mwando uhata mrumraji na diam deklare e mwanamshe wo hataba sangu tsongoli bamali e mwanamshe wo hataba sa habu hoila sejuru gutsongoli bamali na boti kati mpana timwabe ukaya hewe yoro hombi e mwanamme wo hawanza wo haanziza mwana wa mado yeda twazemali mwana wa bili uhara deklare mwana wa raru uhara deklare mwana wane uhara deklare mwana watsan uhara deklare humtoa hendezahe kuna jeze mwana mewe bangujo humaravi e mwana mewe gujo humaravi we mwana meka ya sacrifier pour toi finalement mwana mehende hambata dizo e mwana mshe habo hese juru ngejuma utuhezi wana usisiwa guli woma pesa ikao katu ya honga gamoshileo pia yesu jeti yamba bana Mwenyezi Mungu narnike khatima njema narnike mwisho mwema. Salam mon frère DJ Sai. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike mwisho mwema rike wanadamu wa udobu shilana haheri rike wanadamu wa hanzana haukweli rike wanadamu wa uhimiliana haukweli rireti zero hombi no upeu de mwanamsho wizo yafanya yeke mwanamme hede hahufitinia komkuwa wede mwana hahe haukaba nusekie pur nyuhati ya ukaye mwanamme yeikao katina kirtasi ngujoka muhara honda hosirikalini watukofu mbutsona kirtasi hahe ya na dolar mwensinu e kaka jahia na droa kaja judu fanyiwa
ze ani gajadu jodo fanyiwa rohunra unafasi ya honda la pitali rodo fanyo ze aide médicale ze aide médicale zilanga fanyo ma sans papier watu la ressource alaikum salam masok mama Nadia Mwenyezi Mungu na mpone shara Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu wa udoku bali njema na bushura njema. Nyi familia hima na mshewe wallahi ngamjo ujitwa. Nyi wanadamu wa peu, nyi tihinru. Ikaobidi nyi wandu ikaw marantse mwana hanyu matukaw mtunda. Matukaw hafili hanaye. Mwana mmewei hatuwa zemaliza haa. Hadungana dene ibada mjwa Senegal. Wende harmatine. Hamasulisha hunu Faransa. Mjamu mwambi zabari nge mziro. Finalma abasa mjamu mremme. Vu ani mumpanyarde. Hodi ngoni. Finalement, et mzade amwambia mumfanyia ndola et a déclaré mwana. Ya we fasila mbie mrumaha ya mwambia mrumaha ka désolé nsuta haendaza. Ya Latif. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu narunike hatima njema. Mwenyezi Mungu narunike mwisho mwema. Liki wanadamu ukozizana. Uya kimwana mshoi hasadi waza zetambu. Zamahamine wa yeshi honziani dine mwanamme wai. Wasufre mwanamme wa yatsukiri ya pashia watinaye. Subhanallah. Finalement dizo. Hukubalizwe familia huya mwambia. Njihati nyi fami fantom hunu mangaga mtsogo menyaze kuplu. Na utraufite rumaze kuplu. Na ma belle soeur ma fantomu. Na wajazi ma fantomu. Na mlete ze kuplu zijigere en paix. Alafuga mhambi wa hauka kutushila wa mturuku. L'islam. On ne force pas l'amour. Si ça change, ça change. Si ça marche pas, ça marche pas. Et quand on constate que madame Monsieur Katsuruta, Rabango Anzo Ubaki Haumfaria, ya usikini, tu vas être comme un chiffon. Gojoka hama chiffon. Gojoka esclave. Et comme l'umshi hatoua le kalima, je suis fatigué de toi. Et comme l'umshi hatoua le kalima, désolé là maintenant, j'ai pas de sentiment pour toi. Et comme l'umshatwa le kalima, la ukaishia, wanabaha mtsuruta, mwanamme, jitahi, utiketi, utibaki, deka hubaki, ngojodomo na hata ngenjiao na ulawa, husumana meondwa jina, haukua katila hasaha jokaya, hasaha huwai. Wakatila hasaha jokaya, hasaha huparisa. Neka hasaha huparisa, ngojo kashifo. Gabo mwanamme ulo boulevard national, wahalala, yemlumshahi ngulongoba la wanaume, wojaba la wohila wohuna na wao magadla ye mrumenge yabo minga mbaki ho wana woti fanya suje za hai gambaki ho wana. Vous voyez les gens comme ça hanabiye suje si para mrumsheni mwenezi kawede mrumaha mbaba ho wana ha ziya ho bala maafrika ho jayu ziya ho pisha wana mbayi yoti respect hanifute la paix hambateki toi. Si fanya message, shata basaula mwana mengi abo tsongola la rume canapé. Ya yemru fanyo hazulibwa mapesa menji. Ngulibwa dans le 2000 euros. E mwana mshodo ujere. E banu go tsongola ufanya hazi. Uja uhensiza mzali watu dongo pishia mafrika. Kajaroha. Si paru fanya message banu. Ya mwana meda hunde mrumshahe ngenjio na ulawa. Hambahatisha wetanda juu. Hanipara hanambia. Saben tufanye suje bange dudu sao. Finalement, tu fais un sujet. Shaula mwana miata basange yabo. Ge yabo. Na bwa pakse mrumshahe bwenjao na ulawa. E mwana meha juhane preservatifu. Hange muhara ula tujomua. E mwana meonge yabo. Ye uti maswala yabo. Ye wawangwa ume. Ye wawangwa ume. Ye sujet yoti fanya. Ye mwana meo jusqu'à maintenant ge yabo. E mrumeha mandu ende ya one mrumshahe bwenjao na ulawa. Ne aboye mwana wahe mwana mshedi ya paraye mbabahe wankabuka papa nso viens voir mama ya jaya njo fukani ya hona kabala nzaza karme position spéciale ya mjibiwo hawa jishangaze mwana melo hajone preservatif havaya hamba jikalme ntina huwa nge yabo gamoshele yawo sujeti ya mbabano le dumekanga kaseti ngilo yabo mimi turamu yeke mzade wahangu insha Allah njoka mlola wanza mnyezimu hatsorongo za mrutsabe mlola mtutsa hawu mrongoze j'ai pas besoin yo mrongoza bon sojo totalaka c'est la vérité je peux pas rester là d'être un esclave d'une femme
d'être comme ça, s'il vous plaît, ma femme. Je suis tellement fou de toi. Quand tu me laisses, je vais mourir. Petite, s'il te plaît, je suis ton mec. Je suis fou de toi. Arrête de me déranger n'importe quoi. Écoute, je ne veux pas que tu parles avec Thuram. Si tu continues de parler avec, je suis ton mari. Respecte-moi. C'est moi qui gère. Midena Hulola. Zia, si tu parles avec, je vais te donner le talak. Je vais le faire. Gera bekeda nzaniwa negwe injia una ulawa. Gera beponu una injia una ulawa. Gabuana umema paya madi. Harmoti ya Faransa. Gabuana umema poubeli. Harmoti ya Faransa. Gabuana ume vraiment sachet. Harmoti ya Faransa. Merci beaucoup Komori ya haki. Shamwana meone sakamide mrumme. Wanaume wangala mwetinu, walo mashawil mama, walo des hommes princesses. Angala Muhammad eda hunde mrumshahi njauna ulawa. Yalo yabo jusqu'à maintenant. Na mangale mwana meika ungura mweke mrumshahi ngubalo magadla. Yalo yabo jusqu'à maintenant. Mathiram, ça va marcher avec moi? Botilangoto baba bobera kujalola. Ah, rahanjalola, oui, rahanjalola. Mais ma femme, il va être à mes ordres. Il va m'écouter. L'importance, c'est de me respecter à Mahaba. L'importance, que je fais mon devoir. L'importance, c'est de me longozengo. Nimbahari. Wana kale wema. Wana mahadisi wema. Nimwezona majibu wa mrande heureuse. Tout ça, si ça va, rentrer, elle a le droit de m'écouter. Ce que je vais. Nyezungu narnike khatima njema. Nyezungu narnike musomwema. Owanada mwapeu. Wadula ukaya hewe ya rendo njema kashukuria kahimidia ye faminu olio ya uhimidia kwa jahimidia walikum sammaliza Hassan mama Yasin she faminu kwa jarekonese ye mwana hao izo ya rendo shawaja abasangwa mtsimbia ombi eza msana Firauna abasar zambao e mwanamshe habie mrume ya ukaya désolé de mwaname ya déclarer mwana oyo hatu wa msaha ya jianlole na ulangi ya mariage hasaha lolo ya mwaname ikao hambalia heze malizaha hambiti hobali na tawasulibanu subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema. Likiwanadamu waudo shukuli ya njema. Mwanamme hamando yi vrema yinu dhahabu. Mwanamme hamando yi yinu fedha. Mwanamme hamando yi yinu daika. She mwanamme shengu jojitwa raire famia hae. Watukufu garendao harma et deuxième sujet. Walikum samrania yada. Garendao walikum samrania. Garendao harma et deuxième sujet. Deuxième sujet, yahuana shohatu ikao, wala hula ujahunu, hakawe mwanam shohatu ya la komori ya jahunu 2018. Et mwanam shewe ha deklare wani mjomba hahe, kumkwa ngena 17. Wana wenji wa deklare wa ujahunu jelikati parofanya suji, ya mwana ya rengwa ni kokwa hahe. Kokwa hahe de mrega ujahunu, hajati mbia kokwa hahe zamsana Firauna, hajuha na portuge hendeza. Subhanallah. Eza jilindu watukufu. E mwanamshe woyi ngena age de 22 ans. Mahaishirin na mili de mahayahi ya kweli. Harengwani mjomba hahi ujahunu Faransa. Ha age de 17 ans harme makirtasi. Salam kikimaweni mofar. Boom. Subhanallah. Banda harengwani harengwani mjomba hahi. Ha age de 17 ans. Merci beaucoup kikimaweni. Ujahunu manga. Ula mwanamshi hakausoma harunga ye college ya banu Saint-Charles hakausomabo oui Wimlap Kip t'as raison et quand wana c'est pas bien de divorcer wazali walonu Faransa 90% wana on se pia ma femme seule ma célibataire. Hatabu za wanrua umewaone sao, hau hatabu za wanrua shwa waone sao. Omdurati mrumshe, c'est pas facile. Sheka leongo wanzo uke hama wede shefu. Na bomide na hulola, non, zeto la kanga jo ulawa. Finalement, la mwanamshe banda hawaswili, hajoha mjomba hahe, mjomba haka denae, hakawa dene wotide wa jomba mafantomu,
wako hanza warengo wana wale jilikaga mwishila ukarufanya suje vanu ya mjomba ya rengwani mwana maha ya mbala ujawa ya rengwani mwana mshoha mwana mshoha ya mbala uja Faransa ya tuaheze malizaha ya jaya hula na kirtasi nationalite ya nike mwana maha mwana maha hafanya hatsojuhane mwana mshoha wedi mwana mshoha wa mbaba mzima mzaze mzima ye hafanya hajuhane mwana wahi mwana mshoha abasawa sawa zaya wede mwana mshoha kaubidia mloze hajuhanaye suje yo lifanya 3 fois video rizifanya abase mwanamshe deja hasaza ya wabili yesuje yo lifanya bano hatsojuhane mwana wa mwanamshoha na wede mwanamshoha ya mrega ujaunumanga wede mwanamshoha ya hula kirtasi ya mnika ya unoka wede mwanamma ukatubida tabihe ye hafanya mwanamma ye tovariri hamrenge mwanamshoha hatlawa hambala hendo msiluniho wajiloza hatawaza ngona wanawaili gamweshela ulizamba ba kabati suje na zamba depuis 2018 zijuka uni échappé zongo ziswani hangu subhanallah finalement ye mjomba wewe weti mjomba fantôme wewe mjomba ikawa vraiment digne wa roho njema harenge mwana mshahe hamdeklare hajaban hakausoma banu Saint Charles mwana mshahe ndambi ya mjomba hukaya na muhundele courage ya mzadi ya kakomor uluna mahishirina na mili rijua ukaya haremani malundi hanuma jaisimani hata bihanzaya haja hunuka wajabira 4 mois 5 mois rango siku ya haja asimwa hambia mjomba ukaya tonto tiparsa mona menga manzu ya nlole mjomba ngofikiri wala aparisa turamu wala aparisa saidi wala aparisa mrukadha sha hatsobalia kavardia makabvara habala kavardia na wale wanadamu wala kabatu wanadamu wanzangoma hamade makavardia wala wanadamu wape wanzangoma yashiliza mpaka jelikao désolé Mwenyezi Mungu nsami tikana mazanu wangu kavardien do partage de hadith kajakaonda Burundi yemtwana kahe wo hapo wa mabandi wajuaniwa wanikaza bahano banda sikaudo hadisi damina ya ex wa yani wona ngoma Mwenyezi Mungu navukishwa na shohatu finalement watukufu mwanamshohatu wo mjomba hamba wo hulemewa kuna uparo jololwani kabila itwe hatu midina hurenga ujangu go jololwani mkomoro en plus mwanadamu ikawa utwe isilamu mwanadamu ikawa utwe isilamu tena haukema kavardia si 99 100% woma chrétienne 100% sont des chrétiens wahansi kawo yoka 99, tel pourcent. Chainungio 100% ma kavardia ou ma chrétien. Ola motola hajuha. Halungie bwana ola hatlawa. Haziali koli. Rangu 2018-2019. Kajaunri hatamba habari ya famia hae mjomba hae kajamuona. Kajamuishia. Hajua hatlawa. Halungie kavardia ola hendeza. Nzaza henge komor abasari zambao haromani uwade mziro wala hulia na hamu zamanahe mzima mwanamshi wa alaikum islamu madimanse zamanahe mzima mwanamshi ya jahunu manga ya jayatla wa mjomba ya dunga kabila ito ya hatu ito ya kisilamu tena na mangale langu 2018-2019 2018 ya Faransa ya jayatla wa 2019 hata basar zambao emane yesu jaka ujahindu na mbilayo sambilora nguhale shanjaka na yamba sheba nakauja njeni yambe lokaye mwanamshe nge tiktoku gudongo onesa ukaya deja nge fieri vwe alo chrétienne subhanallah ze famizaha ya harmama hawatuka umona wamona tiktok vwe alo harmaze live butula seki yo participe harmaze live zahe e magadla yo participe à ma live za ho wajeni e mwanamshe mkomori huo haleluya ni Cap Vert subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema bahira ngoma kati ya ngasi na 2 mois à 3 mois rango usiku ya klawa gulongo ya harmaze live tiktoku yo jone sauka yeye nge chrétienne yo participe harmaze live za wanadamu alo contre no islamu yo ne sakame mkomori mais je suis converti subhanallah
Subhanallah. Wanasho hangu. Vanuka ya bambuya lolwani mkomo lido ugarde ila lini ya hao. Na ila personalite ya hao. Nana utidi wazua huzaya. Si parufanya message ya manam sheikao jusqu'à maintenant. Elle est anormale. Elle n'est pas normale dans sa tête. Elle n'est pas normale dans sa tête. Yeza mura hili tizamba banu. Gamjodo na je katijar makiswa madayin. Ye manam shewo ihadungu. Manam gadwa. Ça fait très longtemps. Abanga sina. Ganondona fanye 7 ans. 7 à 8 ans. Hadungu manam me gadwa hende zahe. Umzazahe tumzawa echeka jaza ni mwanamshe. Oui, Ben Ali Salmata, bonjour. Et madame Shola, hende habaki hula hata. Et madame Megadlaola, banda hakanzina lelo mjini hao. Wazaya wana waili, hende hafanya d'une manière comme quoi, et madame Shola emrumshaye katsi mwema. Gulongo uo wana. Valanda wenda hata ya change fikira, yanzuya jidebarase nemrumshe. Ya jidebarase nemrumshe. Subhanallah. Banda kwanza jidebarase nemrumshe. Banda uti wa mji mzima. Henda habe mrumshahe gemwade. Ya wensi ya fana tani madoktori wa mtaisha mapsikologo. Wende wado mhadisiza na umrengeza na mwanamshaka jelo. Pourquoi? Mrumaha rabia kakuti mwema. Godongo uo wana. Ye mrume hasiyabu hende halola. Humjini habali mrumshi aja unu Faransa. Ola mrumshi hende habali wa haplasewa. Olewa, yado henda etudielo, hangundu mrumahe halola. Na bale mwanamshe, wakatile majitoga mjaongwe sholo mzaza hae mwenye umzaya. Le problème des femmes comoriennes, dès que gamanzo mrenge masera, yimo, mnika mlaudambo kaya, vous êtes pareil, laissez-nous tranquille. On n'est pas là de dire qu'on est pareil ou les autres sont pas pareils. Na mwishiye sujet. Subhanallah. Finalement, ola mwanamshe bade mrumahe gadra. Hende halola mzade mumjini hao hambali ya ujahula. Ye mwanamshe deja hasara ndoka yange mjufumuo. Ika obligatoire ya klawe. E suje yunuti yamba banu. Miu irepete. Hajazae hunu Marseille. Pendant ya 7 ans. Ya tsuishi mzazahe. Mzazahe ya fahalaulia. Hajahunu ya jatahe mzazahe. Hajahunu mzazahe hafuhadziwa. Ya Latif. Hajaungu mzazahahe. Habu mama hamfukane ya ranti mzazahahe. Ya dunga mwanamme ikao yeti kabila ya hatu. Yenda zahe. Karijaba heni mbukatine shua. Shabahe ya yeshua yenjema. Dokaya mimituramu ntina ushida ni huzie kakwede komori. Mituramu ntina ushida ni huzie kakujarima kominote. Ye mwanamshe ula hoja unu ya jitwe. Heze tambu. Ya reda mzazahe nai. Ya dunga mwanamme. Yenda zahe. Ye mwanamme ida hata yenda yende mrumshahe gemjufu muo. Ye mrumshahe ida tsugore mwasindanu zaki ujufu muo. Na upula mapsikologo. Wotsi pia wa etudie mzade wangale mzade. Eda undu kabanu minti made. Mrumagu da ntro wade unu. Hatla wa ya jezahe. Haranti no wana ukaka jujwa uniko wana. Hajangu mzazahe. Valo wakati yatla wa enda zahe. Haruma 2 ans mahamidi mzazahe hafu. Haka uzijua baada mahamfukari hajazahe Marseille. Mwanamshe wonge hunu gihamaka wakibu. Gihamaka wakibu. Alafu mwanamshe watu woi. Ndizo hara akawa mbebe hae. Mjomba hae. Ya mrega ujahunu. Depuis 2019. Juzi banu di yakawone harmaze mimbari za TikToku. Gudongo he harmaze live za hem africain. Yo hamba moi je suis comorienne mais je suis converti. Là maintenant je suis chrétien. Subhanallah. Subhanallah. Izori zamba banu. Ya Latif. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema ya Rabbi. Bonjour mama chérie Marie Yusuf. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema ya Rabbi. Likiwa nadamu ukozizana.
Riki wanadamu wani wa uhimiliana. Mwanamsha wa yaba saturukie famia hae. Pada langu 2019. Mzazai hanumani wadi wala hulia. Wahamu. Katsifi katsinyama. Gekomori. Mjomba henge hunul sambale kui. Haukaya hajojua ya mtahesha hospitali ukaya. Tu hani ukanza unikomeye. O wanago makapablu wa benrabo. Une minute, désolé, parce qu'on nous gagne beaucoup. Subhanallah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike msomema ya Rabbi. Yudibazwa wakani hewe. Weimana ya jahunu ya jamrumdu hazi. Wei haja âge de 22 ans. Shema Kirtasi haja âge de 17 ans. Haja unulizo hadungu. Kavardia. Hende zahe. Nabo kabatu wanadamu wapeu. Wanadamu wapeu. Hamade makavera. Mimi wakaza waniwe. Wakaza waniwe. Banu Saint-Charles, tikana mwanzano wangu kavardiana, uwe kachaka hawara hangu, rikawishiliana, tikawdedano mwona, uwe mtalaka ye ex ya kanza jiani kazevano abala mabandi. Alhamdulillah, je suis un guerrier. Je me suis dit, bon, wani Parisa, Hodani, bon, l'obala, il est qui ce mec? Ah ben, c'est un ami. Tu cherchais quoi ici? Tu m'as dit, t'es qui toi? Ah, tu dis ça? J'ai dit, t'es qui toi? C'est quoi le problème? Habayom lango, akahanzaya haparwanza noa ili wajiwa ntimizi, dès qu'il était seul, j'ai montré ma force que je suis un homme. Rinjila na zungoni, ika obligatoire ni lao hondani, haukonda ni joka danger, ni seho bonze. Wakati latso nwanza noa hengwaja, finalement sipuse, wakawa komor. Wahimi wangalia wakawawara jedingoni. Yabo bon, de joka iwanademwani nukabila ya peu. Inukabila ya peu. Subhanallah. Wanasohango. T'as oublié ta mère, ta propre maman qui t'a mis au monde. Y'a le Komori, y'a le Harmatambu, y'a le Harma souffrance. T'as osé d'oublier ta propre maman, de suivre un mec qui n'est pas musulman. Tu ram Gojo Bloko et live, y'a bon raciste. Je suis pas raciste. Nous les musulmans, c'est interdit de marier avec. Les femmes musulmanes, c'est interdit de marier avec les hommes chrétiens qui ne sont pas musulmans. Boutoura, c'est pas méchant. C'est la vérité. Si tu veux ou pas. Gamzambo. Subhanallah. Disons que trouve le courage. Il n'a de hermazer live. Zahou doit le contre nos silam. Vous trouvez le courage. Il n'a de hermazer live. Zahima et Zekabila Zirwajina. Alors, moi, je suis comorienne, mais je suis fier d'être converti, hein, d'être chrétienne. Va te soigner et va au diable. T'as un chétan qui vraiment, qui t'a niqué, qui t'a piqué ton esprit. Passez à ta mère, passez à ta famille. Ce mec, il est pas bon pour toi. Il a le choix. Ils ont dit ce cas où nous avons un choix comme le fantôme. Vous voyez qu'il est là sans choix. Subhanallah, son choix de prendre quelqu'un qui n'est pas musulman. Aussi la mouharaza. Ça c'est quoi ça ya Rabbi? Ça c'est quoi ça ya Rabbi? Ma sœur, j'ai prié à Allah. Ou le Dieu esprit, ou passez m'zazahao, passez à ta propre maman, qui t'a gardé pendant 9 mois dans son ventre, qui t'a éduqué jusqu'à ton âge. T'as trouvé le courage de la quitter, de partir définitif, sans appel, sans de savoir si ta maman elle a envie ou pas. Elle est malade, ta maman. T'es une femme diabolique, chétanique. Inch'Allah, ya shetani ya ila wazungoni. Ufikiri mzaza ho mwenye uzaya. Kujazalwa hunu shahuja hunu mduaz. Minweri heze kiltas. Shagona maishili na mili.
Ukakomori, ukafanya zwa kahanza. Pourquoi tu passes mzaza? Passe à ta maman. T'es là, tu parles en français comme si tu étais né ici. T'es pas né en France. Tu viens d'arriver. Tu fais comme t'es né ici. Moi, je suis marseillaise. Marseillaise, va te soigner. T'es un blédard. T'es une blédard. Comme moi. Subhanallah. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu arengeze roho. Mwenyezi Mungu anike misoma ya Rabbi. Mwenyezi Mungu arjendeze roho zako zikirohoza. Zaki ufadhaha yana hikma. Riziki wanadamu wapewa urendana nayi. Na resheleyo wasimbi onda hukana baraka. Na resheleyo wadzadzatu onda hukana baraka. Na magalika sepa fasili mzazi azae mwana mzima mwanamshi. Ni mwanahe muti mzima. Yangu ya jamanga. Ya je directement ya diwaze. Ya diwaze mzaza hae. Ya dunge kabila ingwa jina ende zahe. Merci beaucoup Mlopkip. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Madame Chorang, ressaisis-toi. Pense à ta mère. Itiketlo tarimono weyarati mzaza hae. Yaduga manadamu ikau yeti kabila ya hatu. Yaduga manadamu ikau yeti islamu. Hende hasubise catastrophe. Hende hasubise tambu na mashaka. Pendant 7 ans sans nouvelle de sa maman. Alors que sa maman elle est morte. Haruma Mahamili depuis que sa fille elle est partie. Yemwana hae hareja jangu mzazahe hafu. Hajangu mzazahe hafu. Dejanga sinama hamfukare. Maintenant ngi abongi harma regre. Yesprit yahe ketse tranquille. Kajahunga ula mrumme. Kajahunga wana ula yazade ne mrumme. Nge hunu nge galagala mgugu jumpa unono. Ngugu hamadizo zontipe kaja juanza zimundo ne buwana shohatu. S'il vous plaît, pensez avant de réagir et de faire. Pensez au fikiri. Ya uke mwana meutsu hajahu bihangawe chrétienne. Mwana meutsu hajahu menye esprit. Huduweza mzazahu mwenye uhuzaya. Inde mana tukufu muza baba, c'est pas question de raciste. Je vous dis, c'est pas question de raciste. Imana kama uzambaba no kaili ye mkomori mwi rahane mjeni ujunamba love yahu écarté devant sa famille, yahu écarté nensi yao kakwende komori kakufanya zifanyi wao kakukumarangoni botura upe mi uzamba kaili ye mkomori au kaye mkomori baikinga simamesha shakana uhutoa wakahulene fami kana uhuzia kakwende komori wanashatu wanjitsinda upia walolwa ni kabila zingwa jina wadiwa za nchi ya Komori ze vakansi za hao zonti pia ngwaenda umarekani na himo wadiwa za utamaduni wa hatu sha imiwamba kakailia mkomori. C'est vrai on est méchant shaka banash l'importance que je sois heureuse. Oui tu sois heureuse d'être chrétienne, de laisser ta religion réelle. T'es fier parce que il t'équipe bien. T'es fier parce que il dit mon cœur, mon amour. T'es fier parce que il te fait le câlin. Mais t'as oublié ce qui est important, c'est notre religion. T'as oublié ta famille. T'as oublié ta communauté. C'est ça. Vous les filles, vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, l'important c'est que je sois heureuse. Oui, que tu sois heureuse parce que il t'a dit, je t'aime mon amour. À chaque fois, il délire pour toi, de sentimental parce qu'il est romantique. Mais t'as oublié que l'importance, c'est notre religion. Ici, c'est juste de passage. Dans ce bas monde, c'est juste de passage. Mais on va tous partir, on va laisser ce bas monde. On va y aller là où il y a la vérité. Tout ça, tu peux penser, Kalbosh. Watukufu. Dès que c'est téléphonique, ils ont rare. Gardez-toi un nouveau numéro. Mpare. On est César Aizahan. Zahe mwanamme, ya dungana dini mwanamshe, wavira, waka Senegali, ya juu mwanamshe Senegali, finalement benda juu mwanamshe Senegali, ye famia he mwanamme, wambeshe ya passport, wabiana mapesa, wakanza wahule visa range mwana hao, mwana hao ambe ukansina hujarane jadungana damine mwanamshe na mjua hon, mwanamshe havunzwa ne fami, mwanamme hafanya niza ufanya, hadungana dini mwanamshe ola, hamaliza hae ne famia hae,
wende Côte d'Ivoire wakanjuda tate msafara, wasiabu wende Egypte wakanjuda tate msafara, wasiabu wende Maroko alhamdulillah wawasuli hunumanga, waperde manzano wakawadunga na mwanamshi hafi honziani. Mwenyezi Mungu jo mrehemu ya mlaze wajema. Waja hunumanga, waja wambiziwa, finalement hombiziwa ola mwanamshi we mwanamshi alomziro banda wabala grossesse watsaha mru wamdeklare kajambie mrumeka emwana ha deklareo wakati mrume ya zijua ya uzisa hamba oui c'est vrai ha deklareo hamba pourquoi matunikasho mwanambia konja juharai emana nifanyo hazi ilinangalie emrumsha ni huangale bomrumsha hangu si huanziza depuis honziani efamia huwa huvuliza ola mrume zimtabisha shaka jamana dene mrumsha ola mrumsha jambie mrume ya ukaya désolé chéri vane mwanamme ya jani deklare wohambilo kanga miselibateri gujoka jani lule ola mwanamshe finalement kajana ya ukaya no wede mrume hahe shaha accepte ye proposition ya he famia hahe ili ya je alolwa ne mrume ikaude ya deklare mwana subhanallah na ingendolani des sujets à moi. Et sujet à Bill, le madame Shohat, il y a déjà depuis 2018, il y a déjà rentré, il y a rentré Mjomba, il y a donc Kavardien. Finalement, Griharuma, c'est TikTok, pendant l'année 2019, et famille, quoi, d'accord, Jomba Vanialio, quoi, d'accord, Mona, get TikTok, on goûte son goût, get fier, bien le chrétien, yem Komor. Nyezi mon alpone char. Gamto, nouveau numéro. Wadzanzangu, nouveau numéro. Numéro ya numen. Mtijou parazi, nous ont bilé menye live. C'est pour cela que Gamina téléphonie à Rarutsaino. Gamum nikone numéro du kanza pare à pare. 07 namkeyabo. Yaone 16 ay. 07 70 07 76 09. Gamre Jésus. 07 70 07 76 09. Et au kanza ya pare à participer. Gujorenga 07 70 07 76 09 76 09. Yabo gaba ze numero wangu pia waone watujo para ze numero zila zombili nkozi toaba gamrejozo tsena 07 70 07 76 09. Helu jokanza pare, ngujojwa ya pare, ya onese zera aizahe, rijwa ukupe, ribaki TikTok, uruonese zera aizahe wana mwale TikTok, nyezi mgu na pwene shari, shahu wana mwapeu. Mruna pare, e 07 70 07 76 09. E kam para kaitsukiri, nga mjoni kontakte banu nambi kachula muri para kaitsukiri, wakati yo nga mjo kupe e live ya TikTok, rengeze apeli zahan. 07, ok, la wapeli tsaim. Salam alaikum. Ah, Maraba Medjima, ma chérie du cœur. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Parce que ils ont aussi des cas passés, on parle de para et vous soutenez. Que on n'a pas na wa ibadi na nguhali shangi jo jana wavune kama ben. Amen inshallah. Assalamu alaikum wenye ndumbishi yao zandani kama tujaru mwenye sujia he mwanamshia dunga na nini mbungu jamunu ya ja zirugoza tena namna hiyo. Nirengozo wanduzahe ni mwambi ukana na wale Mwenyezi Mungu. Na wale Mwenyezi Mungu wale adhabu ya duniani ya akhira ya sur TikTok. Yuti masulaha kakwa sufanya shi rumbi shokana muri mjua dungane na honziani ya toa mali zahi ya mbatunda tapote s'il vous plaît TikTok. Sinon ça va bloquer. Ya jafanya uhajiro mangalia na wale Mwenyezi Mungu kana mrunodo lani hata ya mira we kajulule namna inu wasinokana ndume ya ufungua na reze Mwenyezi Mungu utwira garjuzi saukana evalurirende zikabila zilozo watijo kana zote kwa zilozo nyanyote pia njanguna kabila ya Zedi Haziru Hamadi kabila hatu tuabiara tuziona na lezi za tujuanu wa tujarenganu wa Bizaya mchide mwaliza wa nila nila unema kuko hatu nila unwa bada hatu nila unwa hatu nila unwa kedira unwa kaya Bosira sijama akasone sisi mokro. Tapote s'il vous plaît. Tabia njuna unja poroziona. Hato wana wazalwa hunu na kati yao kabasi mwana akautu urenda mcheni. Wawaka washashi ndondo. Wawaka washashi ndondo. Chabasa nungu sona manala alwagazija jabanu. Hadi wata ukanabanisha kamutuwaji hunu ila tangamu. Abu zimani kunjungu ngoza. Uwenye mana uina waremni. Tapote na s'il vous waremni plaît. la dunia neda akhira. Paske vanu manada mgurwani dongo. Hado juu sakan evan tirende. Evan zan mula din tirende.
uende kansi ufanye bila rangu mwisho Alaikum salam madam. error umala wafanya na hii hiyo karma karma hii kati sujade huyo jamaa basi ngamrongozo emjomba wahe mwana mshauri ngamrongozo wa mzai mwana mshauri na wale Mwenyezi Mungu na wale bala Mwenyezi Mungu bego sio mwa jamanga ero sio sukari mwa ndo mapatie ndio jamanga ndo mapatie hatora azi hemdu mwahi amdola hatora azi hade de ngombi mru hade de hatingu na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ikema na miaka mdeklare akama ndani kananga mdeklare banga shanga mjomdola ndio kama kana unaujo mdola mwana faye ndio zile mwanamshi babo si mtu mwanamshi alengameni ya sajenti na dungana mwanamni hata ya jawa tulibunia mira tena usimna mwana mtiti umri ya renga milima umri ya wanana milima na mabaya hata jawa tulibu kati na wana mtiti kati wa dikte wani mbabaya umzazahe ya basa inunga mabua mzaya mwanuzahe wa mrongoze changa mwabi mwanamshi merci beaucoup Kasim Antique za urie uweze mvuza ya mwanamni ya ureazo hata vijungwa sulibana rali bala Mwenyezi Mungu bezo gosi tukari mwa papili mwa kana baraka ra Mwenyezi Mungu reje idingoni kendo la kujafanya reje idingoni ba umwiso kauna mkamwema basugojo lumshahidi ziani kindo wazaza hanyu tide mazuki wanyu ngasugojo lumshahidi ziani ba nikone bali jama udu ni uona witambi honzi aninga mtutambia uone mwanangu etambia ngo tutambia ino ya manani hata na Mwenyezi Mungu nchika na Mwenyezi Mungu basi njema toba kuchira hata zikabila zizogaru kwa Mungu uridea hata mimi tishia mwana mmea wabis Africain yanamkana kajauna mwanamshi fasila ama mwanamshi Comorian amba kajauna mwanamshi fasila wako kama ama mbwale jeshuma akaundema roho yangu kajauna mwanamshi fasila kama ngurugo na maneno yanatukwa sijisa amba mwanamshi Comorian hata ujomu dumane nganaona yeye iso la naona yeye swabili na kabla jina hiyo kaikiri isafi malekeur ikangarisha kazitamishawo amgenda na shetani ya Mwenyezi Mungu yakawa mzai wa mambi ya binti na ujua bamba mina mrume radungana yanaanza yasunla tonzi ya nida wa sulivano sina ujua mbadingo tena tifanya nungwa madiza bazo tinjema ngamjo za hemna mwana ya renge ikapemia wa kwa andi mtikamaro kumutira tikamaro kutieshina mine makapevie wakana nyumba ya hao wako ishama dati kwa problem woti ma chrétien woti ma musulman woti atambuka jedini yao jiniri ona mnamana mna treza badai sahaba wangi na wana woso jimita wa jilola wa kufanya wajifu akandi hadi yao vinyo wako jiwishi watina vinyo abungena na mana woi kahozano wa mzaya wazwa ibutira kabati mana mmemme mahama mana mme Comorien wangwa kabati mana mmemme mahama mana mme Comorien wangwa tawwa mana mme Comorien na urede mana mme ngadi Comor na urede na yata shimne tiwafu kiti butira yimana kutema mangakadani kama mme Comorien ndene nai amjuju hata ndio hao no mango juju hata ndio hao sina kweli siwapeu shaturia ani isuria siwona haya awenji una hakanti sone et le cœur nimlo TikTok Facebook s'il vous plaît GM kwa jojo maladi yo tatu ya madi yo mnyakati majema ngaifazo wana ziona hatu na kufahamu randuwa za ravanu ngwargawa waje kewa mana wala kuma ubenta ujabanu wajeni akili yao wasule ko sensile ko primaire na wazungu le kabila zibajina kuna hafazi walinkati majema usilema botira ngubukotira usilemewe ngabo wangu wajoji hapo wakude mwambezo wazao akamtubuko mori mbuka tujoji wazao wangu atanga mkomori mbuka jitu wazao dedale hijambra shemeza wademu ya hayri hijambra shukuria wademu nguna hafazi walimto mtomwema badengo dibirao banu ni kabila hatu dibeziro nguna rikati majema kamgwa benzi. Assalamu alaikum. Maraba menji maman, maraba menji. Merci beaucoup. Ye numero ngartoao rimwambia ni ukaya na mpare ili participe harma Facebook urjwa ukupe ribakimbabi TikTok. Ye numero 07 70 07 76 09. Je répète 07 70 07 76 09. 07 70 07 76 09. 07 70 07 76 09. En tout cas, m'latigal donne numéro nyambaguni par ben numéro juste de passage. Yo Johnny para hunu ye kai live wi san sina umrenga.
ya numero titowa nimlo TikTok amazaga mjojo upara participer o alo Facebook waje shezera ezahanyu nimlo Facebook gamjojo upara gamrejezo ekaka mjapara bonga joba live ya Facebook likontinye les fikira zahat 07 70 07 76 09 07 70 07 76 09. Watukufu, Mwenyezi Mungu narinike hatima njema, Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema. Hohanza hahe Rabbal Alamin, haukaya ngabu wanadamu watowele wa binadamu watolu wa unadamu, wanadamu ikawa warendao njema watou shukuria ze njema ikawa warendao, wanadamu ikawa mru ngujitole en 100%, yarenge mwana ujabanu mwana balikhiyankli ya ukaya waika jazala banu shange komori la ala kayo jabanu ngujonsaidia, yo jabanu ngujodunga ula usilamu ya keto finalement mana wa as de 22 ans ya rengo hamakirta si shavle wazungu wanungu alpula umaha baada kwa tura mboka ya initile aje ya hao sha hajabanu haduaze fami harantimzaza hahe haduaze fami hahe hadungu kavardian aba sarzamba ongu heyo tiktoku hone saukaya yem komori shay kretieni subhanallah watina para mzaza hahe watina para waduzahe watina para mbaba hahe nana mjomba hahe. Mwenyezi Mungu narinike ejo kana heri ya jailu wanasho hatu hohanza Mwenyezi Mungu zakiliza hao zinyekeye yemzado ya dojo ukaya mzazahe mwenye humzaya geharma lahulia gemade geharma tambu baada depuis 2019 kajamwishia hadungu kavardia hendezahe abas zabao emzade nguju hawa mono akawa mono armaze live za TikTok wadungo hea yohamba ukaya nge chrétien elle est fière d'être chrétienne, Izo pia nguzambo efamia hahengo hormatambu na mashaka mzazahe hazidi. Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema yarjale heri na baraka ya hifadhi ze famizaha tuanza Mwenyezi Mungu ya hifadhi wazazi wanike roho kuu na haini ya redo njema ya kubali ya himidie mwana msho atuikaudi ya redo njema ne mwana mme ya mrenga rangu honziani hata masulisha vanu ya dojo uka ya wede mfana mbona nae hauka kajamvuli za ya mlatonzi yani shahambali ya hazamali za hata waja Marseille gaja kaubidi ya kubali ya $1 yanze ya fanywa fianse na inge na mrume subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike katima njema na mwisho mwema hata mpaka dayabo bom karnauzia huwanane zembi haukangarjo uzaba hata mdosi kiti hazeroho mjibwa mtsijibiwa shangar amilka owenji wa huwa komonusia haungwa ridungao rikangwa ukontari kwa tu konta shakar na hamba ukaya mwanadamu yake konta luka Mwenyezi Mungu ajue ukazembe zijilio karjatsu bai hanyo radaza shangar zambao yede mwinyi ulinikata ufiki inshallah atampaka dayabo bom longue vie à vous inshallah.